Ê, nhớ lệ lùi lùi xe này mấy lòm. Mò assembly session. À hot khóc mấy. Kan riêng chân mai hay kan en hậu lọc ang. St. Anthony's Higher Secondary School chuan kum sang ni somni paru katanga sang ni somni pasari academic session atan class 9 atanga class 12 arts admission kan hong le ta e kan zirlai te talent ho chuanan co-curricular activities strong school sport field trip picnic excursion teachers day le adang te ro pui taka man pui thinan ni experienced teacher ten pathian thu ne na no pangan zir tirna le an kai hroina skula hian admission ron ti vero le St. Anthony's Higher Secondary School. Admission in lo ti treu daw ni o chal tang liliveng an amai phone number te pa om vek hi. Ole. Let's go. Ni tu na kan ngai thak ta ka khanin ka hriat sual nge na kina kan house leader in front clarify thawanga ses kha 7% le 5% ti khania 2% in ka hria a o cheng ni ya kam o ni lovin liter khata diesela cheng sari o ina punga chuan petrola chenga khati khani khati zong kha ani a percent lamani lo ole kha isai da ni ka hria a Oh. chu Tuna bu chan zau à. Member zom tak doctor thang te khan FCA chungchang house ron luwe ma khan he house a hian house chu om zong ten kan pum veka remti lo ti tu ma kha anom lova amaro chu Pu speaker. Oh. Remti tilo iti khan remti tu man kan tilo. yo Remti. an trong zoi lu tu ka Thu dik lo ni. an trong zoi lu tu ka an khelo ni kha ti kha Remti kan ti mia lo. doctor thang te khan alastan regem an trong zoi lu tu ka Haka chu ti kha demand Thu is dik lo sa ni. te polo remti lo ni kha lu lo din chu na remti kan hela remti tu man kan tilo. kan ti ni kha Thu dik ani. o pu speaker karon din chu san zo chu remti lo wan ti kha a zoi lu tu ka atia a to ke in lo ngoi zoi lu tu deu mon le kan ti ni chu kan bi sa po tu tok se remti chu am ti chi lo mai dia khala for the year 2020 chief minister of tak pulal do ma finance minister ni bok wind up turin ila So bang. Chief Minister in ron riêng lại đó đi. Vậy na. Put Say Speaker hold, Iso Yang Khan, when a kan subject hi financial business ani a. So wangin kan subject pon kasu karon riak lovanga. Ten kan subject chunga kan member ten an soipok ha amal te ten karon riak don chuang lova. Yo. At lomin karon fruit so mayanga. Amaro chu afal de ubi ka han soifia du pakhat chau kania. Chu kan district council te chungchang ron soi chu kha ania sang ni le som ni le pali som ni le panga atang khan second finance commission recommendation ang zel kalin re hipek ani ngai to lo ani ei hi khechiang ila tin plan le nan plan om to lo boka tin an mani ring tokin an mani kutzala than tiangin an sum hilo mang ve te se ti in GIA le salary pok ha kan da sang chuang talawani tun ma ka chuan salary rangin GIA rangin pek chin an ni a chuta chuan salary atang te khan thil danga an lo mang thina engpo ni se hei chu an mani ram en kol tu te mi pui te than chu tho an nia an kuta poisa hi ti hian da fin vekela trul an tiang in mang sela an manin an mi pui te chuan mangai berang chu ti in clear rang lovin kan pe ani amaro chuan han mang ta a kan clear ran saklai salary het a khana om lai kha chuan an za ve dewa tu na ro chuan clear rana om ta lo wangin campaign apia ngin sarkar na an soi mua anin tiama atling apia ngin sarkar na lak bel ta chara chu wang chuanin sarkar na thokhlwa hian an sum tamber hi aluang ta a facts and figure hi an soila full speaker Document. sang ni le somni pathum somni pali a khan
District Council เขียมลกละให้กับ business hour ที่ดาร์ลี่แล้วเป็นเด็กต่อกันซึ่งจำตัวนั้นเดียวกันตุยลาเนี่ยที่พวกไอ้เตล่ะซึ่งจำเลยซึ่งจำเลยสังนิเลสมนิปทุมสมนิปลียคาน District Council ปทุมะสโลอัตานอันเซนอันบาเซตปุ่มปุยจังอินซาสมกัวปลีพอยน์ปริยัดปลีจอรวลินอันนี้สังนิเลสมนิเลปลีสมนิเลปังอาคานเคลมินตันยามเดวะซาสมกัวปนีพอยน์ปลีอันนี้เลยสมนิปังสมนิปารุกาฮิยันatong san per hun atleng ta za somko pasari point pakhat pali anita eta hian sarkar na thok loa khan an sum zong song deu tho aral ta development atan mi pui te chuan za pathum po an chang phatalowani chu soi ania ma ro chu sim lovin a luar zong in an kal zela pung ta tial hi chu kan zawai kan hriat puya tha in ka hria he tianga an kal zel chuan kan district council te hi an la collapse don ani lo pe thei lo tur tam tak sarkar na appointment an pedon ti na ni atua to tur chuan mi pui te tho an nia wangin hei thilom dan ani ke ni chuanin finance commission ina a recommend ang khachu cheng khat po bo bang om lovin pek kan du kan pezel don boka aba khil ero chu ahar sabe de don ti kha kan soi du ani ding kan chief minister finance minister ne soi chua ta ka chuan adi khop mai kha sarkar thalowina hin ani poi po kan ti kan hung tram kha zep thu omlo kum ngo chungin cm panga kan han nei kha apoi ta mema eng po ni sela kan chief minister finance minister ni bokhian one time tal lin tuna an liabilities nei khi pensioner hote liabilities an ngal doga one time tal lin kum danga pethelo ni pon va khatal chu bela udang kong hi zon sakram sel avachaem ti kan nge nani pethei tu turin thil danga manzel si chuanin keini dai na lo tor khachu ahar ve bokania an mani thanchin ngei sarkar an nia speaker tu na pension pek thailo tur an lapung zel box ya tu na chun kha chu om to lowin karing sarkar thading to speaker at lo lai ka chu bi theng hil sakram sela zai thai pu lin chei ton thiam va thaem ya speaker party dang ki no zong hi ka amo kan lak vek chuan kan zo big don lova hei chu min lo hiat thiam pui turin kan ngen ve bok ani tu sarkar long achlai shep thatu ni khamo speaker zai thai lom ba ole kan budget a receipt hi han soi phot ila pani om ti kan ria revenue le capital ta chuan kan source lian tak tlang pui han soila stage on tax revenue hian kan main source to GST hian hei hian tuna hian za som sari pali chuang aron cover ani GST hianin kan total revenue receipt atangin ti chuanin state on tax revenue atang hian apun na hi 9.54% ani a chelem lova GST ro chu beisai kan phak lo kan soyang khan India ram pumpuya po tax kan don tlema wangin kan devolution po state min kat sak ani kha min fruit ve te po ani mai theya tin hela ya hian kan thria reng tur chu he sarkar hian electric chitman bill kan tipung ve lo bok ani heng te chu tipung ve langin hei ai hianin alu po lut ne manga amaro chu mi puite ma kan ngai wangin achi alo lut tur not kha kan thalel thailo ani tin kan member thren khaten departmental work in penhem lutuka GST atlem phani anti department work hian departmental work hian GST kan lavek thova tuna phei chuanin GST TDS kan ti tax deduction at source hian nuai ni le singa china hianin kan lavek ani chuwang kha chu kan ritual de lek ani mai thei tin adon le chu states on non tax revenue ani hei hi
apun na atam lem lo ma se apunga kan lom na ber chu devolution of central taxes and duties pun na hi mi lo thiam mu la vai chu hei kan chaw la holi ni mo vai ho roing ta vak ni yang kha zing train ni lang in kan department magazine tur ka boy puya te ka ron riek le thuta ka chaw ka thok ka mang na sal to ka chaw ka ham bui bu me voi ni ka ham to video ka record no hian ate khong hi 0.5% atanga 0.564% aminti pun sak awang hian tuna hian kan pun na hi alo sang ta a crore sang khazali som ko panga point pariat panga in kan mu pun pha chu apum puya tangin 12.80% atling hial ani then post devolution revenue deficit grant anti top ta a tin health grant te po atop to a kha nga top chung khan kum danga kan mu atlem tial na ang hisapa gan mi thiam te na han chu thian khati chung khan a overall la apun na hi crores a sari som kwavel zetsu ani shrim ni in country ani ta hianin state som pali hian an ngai an o zo lova an phak lowan din mun masa state som pali kan pung thunga chung zinga chuan kan tel mai ni lovin apung tam zong an chiarna gain rank a india ram pum puya hian adong tam ber palina kan ni ei kan lom ema pumodia sarkar la ka po vaina hian he house hian in lom thu ka soi tak meu ani then finance commission grant aom le a ta hian kiamna aom hloma rlb a kan kiama ulb ai ro chuanin crore coin kan punga hei chu lmc wang te po ani anga then state disaster risk management fund a hian kan kiam boka state disaster mitigation fund a hian kan kiam bokan heng hawa hian heng hi anga tinge kan ti mai theya finance commission period aloral zel hian heng awi chu abula tangin an tan thale thingani tuna kan din mun kan thlen atang lo hian abula tangin min tran tir le a chu alo niam ta a amaina stani ma se apung le don ti hi he house a hian ke soingama apung chole zel dona kha chu ti khan akal nga in ate fung a basic akha an let le mai ti na ni atin performance grant te po kan performance rin kan mu belle treu dona e chu ache don ti na ani chuang lo ni ten css atang hianin vaibel che sang khalle paruk point somin pungdon tura kanin ngaya kan css au hi sns parsa hian kan onboard de vek to a kan department te an tranga chu wangin incentive po kan be sei ani ten eap kan ti externally aided project hei hi reimburse systemical ania kan don to sa kha kan man chakle a next installment kha kan dong chak ani le maya kan performance here ania reimburse system vekakal ania eta hian crore som thum chuangin kumina hian pungtura kan in chuta heng kan pun na chan lian deuh te chu asian development bank ate new development bank ate loan kan lak don wang ani a heng hi pun na tha ani a achan chu heng atanga loan lak ki state tinin kan du theva thei topin kan beya athat na chu kan sumpuk za som kuwa hi central mineral sakdona za som te chau hi kan rul ve ngai ania wangin heng awang hian leiba te po lo pungin langma sela leibat lom omani ti kha kan hriat thiam thram atha khopin ka hria a ti chuan kan total revenue receipt pum pui hi za som pathum chuangin apung chowa ti chuan kan budget atanga za somriat pani point panga pathum hi revenue receipt hian aron tuam chowa so tiang chuanin a expenditure po khana sang enga tinge san ti kha kan member te khan kan soide uveka
ข้าขจุนกินการันสอยฟีงะสุดที่อย่างนี้ revenue expenditure พอฮีอาโลซังโชเวลีติขาน revenue receipt เราฮิจวนกัน revenue expenditure ตัวระกันชุดกันดอนตัวอัตมนะฮีไว้เบลเสรียดส่งกัวปะกัว point ปริยัดปลีอัตลิงนี่เฮ้ยrevenue surplus อันนี้พุทธเบกการเรียดส่วนเราส่วนมิโซรามาอมนัวเฮียนตูนเราฮิไว้ขัดเสียเจอ revenue surplus ที่ตูนมาขันไว้ขัดอมตัวจุดอัน surplus นั่นจูหน่วยสมนิปัสสริอันนี้ไว้ในเราส่วนไว้เบลเสรียดส่งกัวปะกัวจวงิน revenue surplus กันไหนอันนี้ten capital receipt le disbursement lampang han soi le thuak ila recovery of loans and advances a hian kan kiam thla crore thum chuangin kan kiama hei enge chan kan ti chuan kum nga kal ta chunga tang khan sarkar hian HBA hi ape to lo ni chu bangin mi apuk tir to lo chuan mu le tur po kha atlem ta khami HBA lo la chin kan sarkar na thok khowa kha an pension choze boxia chu wangin kan puk tir to bok lo kha chuan arul le na tur non tur kha atlem tol do na chu om dan tur ani ti kha kan soi fia do then public debt hian internal debt thi hei hi kan lom na em ani engang point kan le bat chung chang hi soi mai la ate phung chu internal debt hi ani chu ta chuan vai bel se samni le pali point pakua in tunai hian kan ti thlem don ani hei til lom om tak ani heng te hi GPF te kan pek that wang te po ani anga ten kan sarkar hian kumtin open market borrowing hi ti niam zel kan tuma leiba thachi khachu atam theyang ber puk zel kan tum thalo chi khachu ti thlem zel kan tuma kan budget hi en ulangin kan sarkar tir atangin OMB hi kumtin alat la niam ze ani hei sarkar tha te na chu ani velo theilovang ti chuan kan puk na tur te chu nabat te NCDC te UIDF te apanga in khang chu kan han ti chawanga ten loans le advance central le financial institution na tanga kan don tur hi saskia tang hian vai bel se sang khat kan be se ya tin EAP centralina min rul puina khachu kan revenue khan aluta amar a loan portion kan rul ve tur te khachu capital hian alut thunga kha vai bel se som pali point pali paruk ania chu ne na bel khom chuanin vai bel se sang khat som pali point pali paruk ani dona apun nahi vai bel se jani somnga pathum point pathum pakhat ania ei pun na tha ania apung claim chi te central in mineral sak tur chi te khatiang atanga le apung omia lo atanga kan mu tur ling khom ani heya tampo le sarkar thate nan man tur in soi chiat na turam man chen ni lo atampo le lom pui tur ani ten kan capital expenditure kha capital hetilek atlem kan ti mason na ruangam he sarkar hian indin lovani inti thalowani minti ya maro chu tu na hian bible se dan isom ni pali point pali panga in kan capital expenditure po hi apung do na chu helaya I veilama mi te hian inti thalo minti ani point minti mai sela pu modia te khuan ti tha minti tlat maya so wang chuan in ti that lom man min pe ni alom ong khom mai hemi capital infrastructure kan ti thara wang hian in incentive tam tak min pe ani kha kan in te na tur ni selangin kan ti chiang kan ti tha ti chu central sarkar khwan a chiang bera state tin kan data an kol veka chuta chuan lom man hu phak zinga kan han tel hi alom om kan ti hle ani ta hian an ron nia lo en le lokang soi mai in ten
อ๋อตู้มันอันรอนเฮียเลมเรา point off ผู้ speaker point off อันรอนตีเลมเรานี่เลยลำปังมีแต่ข้านินเชียที่ฟิวมาเซ central ละจังอินชาอันรอนเตียลมมันมีรอนเป็กมิวขจวนโมครับพี่ค่ะอ่ะไปหมดได้อีโซกันนี่ Kan total revenue le capital receipt te expenditure te country so kerpo angai katilova hey tichuan revenue receipt akhan surplus katizat kan nei kan tia amaro chu capital receipt nena hanbel khom khan capital lampang hi lo phai de awangin kan han chofin khan overall kan budget pumpuya surplus kan nei hi chu alo tlaniam ta tichuan surplus budget kumina hian kan an phorthei kan lom em maya apumpuya kan surplus na tur chu vaibel che zathum somkwale patni point pakwa alo ni ta ani very good ten GSDP chungchang kha kan soya kan soi to thina chiang tevin kan soi non lenga in hialnan na kumlama kan man to lo ram te han be seila tun ma song khan kum sang ni som pakhat data mang khan kan GSDP hi chu thin ani chu CAGR method antia alam pum chu compound annual growth rate formula an mang thin ani kanan sarkar ve hey here diklo kan ti ni kan GSDP kha asang lutuk atak taka kha kan thleng pha in kan hrelowa amaro chu engkim mai zukte na bul ani tlat siawang khan adik kha poimo sia adik lo kha kum tam tak chung kan lo manga keimani kan in boka mi pui kan bum boka chuwang chuan adik turin kan ni na tak ilang ngamang kan leibat te po a percent chuan asangang kan fiscal deficit te po a percent chuan asang ngei don kan GSDP kan ti niam chuan ma se ituar ngamang nakina kan recover chole ma yang tin huai sen takin sang ni som ni pali som ni panga budget atang khan GSDP dik kan ron mangta ni chena ka soi CAGR formula ba ka khan estimate method dang point forecasting antia arima method antia chu auto regressive interacted moving average tinania arima chumi chukanan mangta kan GSDP kha lotla niam ta doi mai ni mase poi kan tilova kan kal chho puya ti chuanin kan leibate alolang tama percentage chuan atak taka atam tinani chonglo ten kan fiscal deficit te khatiang te po kha a percentage ka lo lang sang ta amount in atam ta thu ti na kok chong mi alova chu thilom zia kha ani tuna po hianin kan GSDP hi kum ni akum thum na tur anni ve to ngai kan otran ve ta ni te na dikatangin bul kan han tran chowa tuna hi chuanin 10.85% in kan GSDP alo pung chho ve ta kumin budget kan phartura kan pun na ringot po hi vaibel se zali sangli zani som ko chuang alo tling ta ani chubang chuan kan performance che ran lo good ten fiscal deficit hi kan soyang khan tun kum kalai BE khan 4.58% tura kan ngai kha revised estimate meu chuan 7.56 alo tling ta tichuan kumin kan budget pharme ka hian 3.81 kan dan diam le don kan ti kha ani kha asan chante nakina kan ron soifi anga then kan debt to GSDP ratio po hi tuna hianin 42.80% turin nikuma khan chopchu ani tuna kan budget pharme ka hianin 43.56% turin alone ta
ตาเตปอเฮียนินกันเลยบัดที่อปุงเนสอะไรไม่ตีนไอ้เดมนานมังดุตานชวนอามันเทเวทูอ่ะอามารถจูกันเลยบัดอัตรงะไวเบลse sangaจะทุ่มปริยัดพอยน์ปริยัดปะกว่าฮิสัสกีนี่ปุงอมโลกุมสมงันนัวรุลตูร์อดีตเจ้าชวนกุมสมงันนัวชวนปอยสัลุนเนโลเต็มโตเลงะกุมสมงันชงชวนซุ่มกุมที่นักกันดอนเฮียนinvestment กันโลเสียบงาปุสุมตั้มตะกเราทบชัวมันต่อดอนะทีนมิตั้มตะกินอันรินดานเฮียนกุมสมงาพอโลรัลเสละกันรุลตักตักเฮียนริงเลมโลอาจารย์จุดเดจงขันกันรุลง่ายดอนะรุลโลกกันดูเวกดอนะpolitically point in รุลตีร์ข้าอาหารต่อฮิอารินออกมาส่วนส่วนรันจังอาอัลกัลไม่teพอฮิอันริงอันนี้ส่วนตัวนั้นกันเลยบ้ากันหันติกัน GSDP อัตรากันตันเตะของอาคารขัดยังข้าไวเบลเสสังจวงข้าสุดยังสัสกิสุมส่วนนี้จุมีจุหันไปตายหลังจวนตัวนั้นยันกัน debt GSDP ratio ฮี 31% เล็กนี่สังโตโลขลายข้ากันเฟียดลานกันดูครบไหมอันนี้ที่จวนสัสกีกันเฟียดังอินโควิดอัตราโลชัวอินเดียด่านปุยอาร์ติคุลจันฮิสงกัวปฐุมหน่วยรันเซียมข้านี้ไอพอฮีเตะของเอามทั่วกัน GSDP อัตราเตะของรันคอยทั่วข้านี้อามาเราจูปอยสากันว่าปุกเทจินลิมิตฮีอารอนที่สามจวงโลนิสัสกีเฮียนข้าเตนันมังโลไล่กุมขตาปุกมินพัลสักจินก็อารันินออกมาสัสกีไอที่ซาดินปุกตัวให้กันเชียร์เตลังอันติจวงโลวะส่วนส่วนกันเลยบ้ากันปอยสปุกตัวข้ามินดีบดัลโลอันนี้อามาเรากันเลยบ้าดังขันเชียร์อันนี้แต่ละทุ่งอันนี้สุดท้ายตักจวนินกันเลยบ้าข้าปุงอังินอลังโลไทยโลวะเฮมีวางปุงอันนี้ฮิจวนกันหลอมจอบตัวอันนี้เต็นกันดนต่อให้ตัว financial กันลายเฮียนครอร์จะเรียกสมรุปเลยปังอา point ภาษาปังอากันดงตัวincentive ให้ปลีกันดงตัวincentive ดงไทยตัวเฮียน India state ฟรังเฮียน fully compliant state อันยังไงสัสกิตะกันหันสวยเนบเล็กลุตะกันนี่อัจวินกันอินชัวอามาเราจูขุดจุกกะละจุกเบียกชัดวางกันโดนไม่ถึงอันนี้เรื่องเลย performance ง่ายนี่กันที่ชัดเมียวชวน opposition สร์การพอนี่ละ two party สร์การพอนี่ละขามี compliance อาคานินกันเตลชวนกันดงทอส่วนกันที่ช้ามิโซรัมชวนกันสร์การน่ะทกเตแล้วก็เฮียนินลอมถุยก็สวยมอลชีนะอินเดียรามาเฮียน fully compliant นี่ไทยสเตทประกวดเจ้ากันนู้นนี่ส่วนสิ่งกันเตลเวสบางส่วนแห่ง incentive ที่ฮีกันดงอันนี้ที่ส่วนนี้ตัวนาเฮียนให้ financial year รัลมา Speaker กัน honorable CM Khan ทุลอมตักเตสุยาปุยดอเนี่ยรอนผู้สปีกเกอร์ฮาร์กติดต่อแรงอันนี้ค่อยปาดเบิร์ข้างเงี้ย fully compliant นี่อาสเตทปักว่าอินาสวินันดนติไลเล่ not state ดังเทียน reforms ที่อินี่อาเฮียนต้องทำโซ่เข็มตีตะก็สวยหล่อเสร็จละ reforms ที่เฮียนเสียมทำโซ่เข็มตีข้าพเจ้าเชื่อแต่พระเจ้าองค์เวก็สวยตรงข้านินเดียรัมพูมาปลีนักกันนี่ส่วนอติเชียงไม่กระริงอติทจิงอาคารเต็น incentive กันดนนักข้า but for incentive ฉันตากาฟักง่ายแล้วนี่ครับตุนจุ่มมาสอนนะครับจะว่ากัลการมี for achieving target fixed for capital expenditure มาสอนในรวงงาม capital expenditure ที่ชัดวางินกันนี่สาสกีมาสากันสรการินอาเซมข้ามีสังสวงให้นาเซมสมะMLA candidate เตอันคินเทนตัวเซมสมมันนี่เลยสิเอ็งมาข้ามาสอนในรวงงามเสียมลแต่นี่ชวนขัดยังข้างกันมังเวมีอะไรว่าจะวางเงินเดลหินอินทิชัยมินเตียนี่จ้ะตกวิวจะตกเลยopposition แล้วปะค่ะสวยเสียมักมาเซคุลัมเซ็นทรัลอัตรังอิน
thả ròn tị miêu khát chuan mining sector reform bok kan donga part 7b incentive digital infrastructure for agriculture kan dong boka part 8 incentive for land related reforms by state government in urban areas kan dong boka tuna kan la be se hi part 9 atangin efficiency in financial management an ki deu saka efficiency in financial management and in financial management po speaker engang point sumen kol in thiam lo ni min ti sela central sarkarin sumen kol in thiam man lo man kan peng chu min ti miao ni po speaker riat avan wa be ma lo mo ma se state dangin ngate kai ani ai tam hi incentive yan don zel bi ka Mizoram hian adan in ang reng sia hian kan don ve tam kan don tam ve theilo ti lai hi soi thleng lo sela north east anga tinge kenya state te sikkim te arunachal pradesh te tripura ten incentive hi kenya ai tam te an don Mizoram in cyclone ramel kan tur wagin nuai zatum som nuai khor zatum som ni pariat te kan dong chung hian atlem ber kan lan reng chung hian eng tinge ti thaber pali na kan ni thei a document men pe them ti ha zote India sarkarin ati thaber pali na min puanga incentive dong thei India rama state pakwa kan oma a khachiang do ni chon tam member khan central lam zon ne se speaker to the khiso ye tolin ka incentive dong thei pakwa ti lai kha saski nuaya pat pakhatania notice te tam takhian khamin nuaya CSS scheme zong on bota central sarkar thu nuaya CSS scheme te da a mani state thu nei na en kol thei to lo tura ti kha an du lo wangin financial fiscal reform speaker anti du lo wangin tu la hian ati du state thu na ri to le to chung danga zoni appointment ka ria a che sual ni mail state dang shed le shed lo por shed ka ring che lo kha chu na kin lama ngai to speaker finance minister smith a chum ni siam hian ayo min tira azot tu minister ri hachekbel to zom to khian khala han tel lo ning ka ria ala han state in an ngai venan soina sa a memorandum kan pia khalai kha phim purngai de won ya ka helai hi mai sela amuna tel nge amuna kal nge soi hong ne tel hian achan chu saski duai puma thana amuna kala soi ho na tel nge ya hatiang kha chu state dang lo zot mai ro se aron tian ni chu ma ro chu a bawrok a hot va hrim ti ya hemi he pat duaya central sarkar in tuklu lu tukhi film purngai takani ti khakan soi mai ketiki pugul le chu gai a thudan an ha dam le thau veng phi ani chu wang chuan state tam tak khian tak in an bi le ti lo kha en tinge kan riat thei tong en tinge ma puna riat de kha pu speaker ha state amuna kal nge ya ina top state pakwa ina kha fiscal reform satana reform an siam kha ka against poni lawa ma se state tam tak chu an la film khur ti kha kan riat film hi tha film khur ngai poni ve ya state dang zir tur te po kan la in azot ri lo kan finance minister hi ai khoi i ti boy lo te ru i se meni pe tiri la thong takina nuwa comment kan nei le kan in deal don ne kan ram le nam hi tin lung thiang him takin mangai tlang chu ni ila atu sarkar poina na an tho thata central in lomman aron pek te chuan anin lom pui tlan mai hi wa tha em ve o tatia kan ti thap po le lom lo tual kan om tlat hian eng hinge mo kan mangai eng hinge mo politic kan khel chan o ka ti dewani part 1 histe zong ta ne ni part 1 ba ka chuan incentive mu theina part big au ma pakhat chawani lo part enge mo zat au mani chu ta chuan ste zong chu mi dong tu chuan kan in tlan sia ka a hun bi an tu ka chu mi hun bi tuk chu a fully compliant state ni thei chen incentive kan dong do state ma hian saski incentive mu du lo an om karing lo chu ti khopa mo tu state ma nom karing lo
so wangin tu na kan be se le na part 9 na hian efficiency in financial management a hian crores athum som nga kan la be se ni part 10 na urban planning reform a hian crores a som li le pathum part b a hian crores a le som pani avain crores a ruk som nga pathum point pani panga tun tharal ma hian mu thei kan in be se ya man ni khanin an ron man mo khop maya nak tu ka ron upload ula ti chuan kan lo pen ha lang chu hei kan in sem do na ati masa kan lo pe ka poisa na dai lo chuan in chang lo mai palange an tia khami a khan kan pe thei ta lo wani a chan chu heta po kha kan hemi po hi function lo kha ti khan server kha a that lo wang khan hun tiama khan kan upload thei ta lo wa poi khop maya amaro chu hei kan la be sei thawa kan da be tral reng ania a push speaker member zom tak puro ba tak khan thil hi a casual ve thei khopa nichen khan cyclone rimala crores anga indonga mintia tuna ron din le khan crores athum vela ron tlaniam le to ama le ma po kha a soi za thi ni ang lo china patling mani le mani thurwal lo ni his a boy thak patling mani le mani hial so kan thiat khamo cyclone remel hi kum khat chaw ni lova ni kuma Mizoram tan allocate ani to a kumina po allocate le ni a avai chuan crores ruk pathum mani crores ruk pathum hi Mizoram sarkar hian eng tiangin nge man ti hi man nam tak hi kan la thelem lova chu wang chuan khami state dang don velo state paruk chawin an don state paruk zinga Mizoram kan tel via khatiang crore za allocation nei sia notice reform siam tlember sumhut tlember kan ni hi enga tinge mon le ti kan soi mai ni ya in ti tha na lai te kan lom pui reng chu ole notice mutlember kan ni po kan lo theve lem lova ti khan ayan dik tu tur team minon ti ro kan tia kai po del hi ka juk kala an team leader chuan miron mung heng he ni Mizoram House ti chuan a hole tur nen airport a kan in hule a tha thayang berin min lo a recommend ve don nia kan in tia mu tam kan in be sei via wa ma ro chu chim lam panga khan ke ni chiat na ai na sa dai chiat na kha a thleng ta kha chu aturu em maya kha khan a pot soi ta ni chu wang ke ni chawin kan tuar lova state ranga kwarel chiat na tuar dang te po khan kan be se yang kha kan mu lo pha ta thia chim lam panga khan poisa pek tam angai wangin chu tiang chuania ti chuan sang ni som ni le pali som ni panga kan don kha zanga poni lowa zathum poni lowa zaruk poni lowa crores a som thum pasari point panga bial ani ten restricted tender chung sang hi kan soya Saskia bi khan ahun na kaminon tuk chep lutuka wang khan AA handil chung te EA handil chung te alo thang rei thin sia anin khami chung khanin zo turin UC the thla thei turin hun bi minon tuk sia chep box sia chu wang chuan khami big akha blanket restricted tender kan phal sak ani andu mi zel kha kan phal sak ti na ni lo khami te chau alaya kha restricted tender blanket kan phal sak ania don nuai chuan khatiangin kan pok to lova kan thil phal to lova amaro chu administrative approval le expenditure sanction te hi penghal mai hi atha kan tia tu na hianin hey system thar kan on introduce dona house a hen kan zo bain kan puan man karinga chu ta chuan all samdan kan ron ti dona chu kalo soilok thri long mayenga chung te chuanin nasa takin min pui don ani chu wangin akal zel tura hi chuan khatianga restricted tendera ahlang ati tum na kha kan nei to lo ti kha kan soi du aman mo big ti ngai ro chu dananga ti thlapin dan zomin restricted ro chu atru langin kan la pe thawanga
ติชวนตัวนักการสอยตัวเรียบไปหมอกครบมาเองติงเงกัน supplementary demand ที่อปุนตีเตเองติงเงกัน revenue expenditure ที่สานตีเตเองติงเงกัน debt to GSDP ratio ที่สานตักตีเตเองติงเงกัน deficit กัน fiscal deficit ที่สานตักตีเตค่ะอารวาลรอนสานกตุมันนี่ลำฮีกัน opposition member ที่น่าอันรอนสอยตั้มเบอร์ขานี่อัดฉันมินเรียดปุยเจียงเสลังกระดูครบอันนี้เฮงเราสานนั่นนี่ประคันชวนสุรการนัทกโลอปุนเซลฟังอันนี้กุมเต้นอินคริเมนอันหัวปุงเซล่ะติชวนดีเอเตกันตีปุนสกาดีอาร์เตลปุงเฉาเซล่ะอภัยจงอินักลเทโลเฮีอันนี้เต้นตุนกันสุรการเฮียนโพสฟิลับกันพัลสักฮีมีเสียงขัดสังขัดเลซาสงาปรุกอันนี้ตัวมีอาตานักการเซนโซฮีไวเบลสังขัดเลซาเลสอมประคัดปอยน์ปนิปังอาทิงอันนี้สว่างเงินสุรการน่ะดีพาร์ตเมนต์ที่น่ะอินไดโลน่ะวักันซีโลน่ะสลุดตุกค่ะกันเราจุนเฮียนิกแล้วนี่อบิกตะกินเฮตัมอันไว้ลำปังเฮียนินอินไดโลน่ะอโลน่ะสจวละdepartmental review meeting กันในปุยปอยน์pyramid เล็ดลิงอังเดียวอินนี่ที่เฮียนอจุงลำอวงอันไว้ลำอเกดาวตัวเฮีย collapse เล็กๆกันนี่หน่วยลำยังไงสักรู้กันอินที่ที่ส่วนอันมามองงอยอันรอนสวยฮีกันโลง่ายปอยหมัวฟิลับกันโลพัลสักตาตัวนายยันนัสตะกินกันสุรการนัทกอินไดโลนับพอฮีสิงจวงเตะเฮตียกันหันตีตากันส่วนกลุ่มนี้สูงเล็กเฮียนินอาเซียมตามารุสกันสวยดูซูเฮ้ยอาจวลกายอัตานี่ตัวนั้นจังส่วนกันสตริกต่อโดนนี่เฮตียงจัดกันตีโซเซลส่วนกันทิ้งโลไม่โดนนี่กันอินฟรีข้าก็ดีพาร์ตเมนต์ตินพอยน์อบิกตะกินกัน DPR AR เต็มโลสตริกต่อตุรินกันอินเรบุนเดวเล็กง่ายต่อโดนที่ข้ากันสวยดูตินเป็นส่วนอาหารกันเซงเฮมมาสุรการมาสักขันมีจักว่าสมสริปลีเล็กเป็นส่วนเปเอ็งทำมันนี่โลข้าก็จะพูดริดัดลิงโลแกนี่มีสิ่งที่สังกัวสังอาสมกัวปริยัดกันเฮตาคาร์รัลที่ทำมันนี่มาเซงเงินกันเป็นส่วนอะไรเตกันซีเนียร์ซิติเซนเตอันโลมันนี่อันนี้เตะปอยสาลูตันนี่เป็นส่วนอัตานหรือว่ากันเซนโซเฮียนกันบัจเจตปุ่มปุยจะสอมประคัดสวงอะฮอลนี่สุดที่ครบส่วนเจ็ดพีเอ็มสุรการนั้นว่าเฮียนเป็นส่วนอาเฮียนซุมอักลนัสอาเหตุกันซุมเซนเบลฮีไวเบลจะทุ่มปริยัดสวงนี่ติดส่วนสุรการนัทกลัวเตเป็นส่วนอะไรเวจิสกันที่ปฐุมอาเฮียนมีเบลข้อมากันซุมเซนฮีกันทรัลบัจเจตทางอินจะสมงาประคัดประกัวปัสริอัติงนี่ส่วนอันนี้ได้ไหมเนี่ยเฮงฮีกันสวยเจริญNIT Forest Clearance อาเฮียนไวเบลจะสอมพอยน์ปฐุมประกัวกันเปียกันบัจเจตบวกขันไวเบลจะสอมปนิพอยน์ปนิปลีตีในเซียกามาเซงินอันดีพาร์ตเมนต์ลำเต็นไวเบลจะสอมพอยน์ปฐุมประกัวนี่อันที่ยาดิกจบตัวกันง่ายงดสุรการมาซาเคลียรันส์ลาลวินันเราบุ้งเวทบมาที่ส่วนเป็นนัลติข้าปุ่งตะเซลบ็อกซี่ตั้มตะลุตุกะไงดำกันสุกดีละมินไงดำนัวที่ยันทุยตักมินไงดำกันตลักงาละที่ส่วนกัน NIT สักคู่ตัวนั้นส่วนอันชุนจอมจันเละไทยตัวสักนั้นควรไว้เบลจะรุกสมรุกปักขวาอันดงตัวนี่ทีนตัวเรียว HEP shortfall bill ไว้เบลจะจับประคัดสวงกลุ่มงัดช่วงมีนอนทิ้งทุดไหมอันมานี่ทิ้งเราที่โดนนี่ละอันตะได้ตัวบกเสียที่ไงนะผมสิละวะเป็กสักข้างไงตาไว้ขนาดสวงัลนี่เราเท่เราก็จะอันมานี่ทิ้งเราที่โดนนี่ละอันตะได้ตัวบกเสียที่ไงนะผมสิละวะเป็กสักข้างไงตาไว้ขณะกันไปทุดไทยเรา installment เต้นมินจันบุญสักเรากันเตีย installment สองปังกันเป็กมินพัลสักกันรูลเฟลเวกตอนนี้จู่
Then health hianin a health rima a max nena in kai noya hianin improvement ni kan tin sa hemia hian kan in seng na sa ni kan health department a hian ai kan ti lei thelo mi pui ma mo ani tlat awangin hei hi kan thil phala kan in seng nem viau to a kan healthcare system hian dam lo bil adai lo te kan tia adai khop chu khovela tu manan pek thei karing lo achina ma nuai nga china nia nuai nga ba khachu senbel angai ve to nuai nga ba khachu kan latlin bik lo tin private hospital ti hian ron zom sela azia omangan ti min zom turing kan som renga andu dan tele kan du dan te soitlan angaya tuna hian damlo he thi hlom emergency tak tak operate ngai te ICU da ngai te khatiang chi chau kha private hospital min zom lo hian refer theinia ma se kan lo pok dewa kan refer nem ta em maya ani ret asang sia dam lo khan nuai nga kha ei ral sak tabi kani civil hospital kal se nuai nga ro khan adai rei do ni ti chuanin kan refer ta trio maya kan private hospital te an lok ta tho maya so wang chuanin min zom du lo na chan hi ani mai om mange te po kan ti hial ta tu na tang chuan refer case hi ani nang taka kal turin kan strict to do na ti chuan an ni po min zom turin kan la som reng ani tin bu fai kan ma mo te tam tual le nga ya soitang khan power le na lo nga ya bil kan ti pung ve box si lo wa building te hi kan lo tla cham em ma chung far moi to luangam lo sarkar building chung a chuan sak bel nga hi alo tam em atuna hianin kan all india service officer te an lo lut bela bangla po kan pe thaila aza thak zo kani then president india president te prime minister home minister te lo kal sela governor kan thentir le ringota khang han thlen na tur po kha kan nei lo so wang chuan building a hian engemaw zat a kal ral ve bok ti ka hria ila tin kong a hian helai sairang borvel nikum a kha NHIDCL te mo ania kan mo ani lo ni dik chia chuan maro chu keini lam khamin ko tlat zel sia so wangin kan mo phurna ani lo chung khan NHIDCL kha kan juk pui boma kan MLA te po kan ditela vai bel se sari zel zet kan juk seng very ngot mai ni an kong lai na khan kan ti tu ni hau lo kha tin aizol bypass a hian compensation a vai bel se som pathum chuang kan seng boka lengpui airport runway a kwan saskia tangin crore som ko pakhat kan senga anai lo crore khat dang kan pek bela PHE tui pam na hian crore som sari pasari chuang kan senga committed liability poisa mu na tur mu malom silo man na tur duan sa om silo aponga puya du sakzong wa order in pek ngotte wa order po om silo va lo thokro ti ngotte ni china longtlai WSBL tu ina asoi ang chi kha khatiang kha sarkar ma saloti kha vai bel se somruk le pathum point pakhat chu kan clear sak to vai bel se somsari paruk chuang clear mabak kan la ne kan ti ni mia lo kan mo ni mia lo sorpar masa ki tok kan then na tura hian kum thum chungin then fai man kan tumani sports a potam amar chu zol pui kha kan han soi ani maya kap le ten kan loan interest rule na hi Speaker randing sports a potam ten kan loan interest rule na hi Speaker sports a khan eng zangia ni ti soi tang lo sela nuai som ni atlingem ti te po hi kan thcha ka lo ma le kal pai pe kho kan ron pedon senia ka ti to kha seson masa poi ti to a kan thangin min la pe lawa kabila non tia riko ta lom si lawa kan Speaker sarkar suma gang to khopuya sarket hausa upa te tan potla upani na tanga tlak wang na turang si te po hi soi hi thangem oti theng hian kan ngai to ve soi la to wang chuan zu in na sat lut tu ka wanga
kal thei lo tiang chi te po hi soi tur hi ma se min ngai dam ola dole expand in dole kha ka chu speaker ka bia la po khen work order om lo lo lai ro ti top kha omani ole kan minister ka chu kan ron peng sa kan ti to kha department khan lo chin cheula to ti tak lai kha zona po ka zota eng na te nge ni a eng department a nge ni ti kha chiana bo thab me la work order om lo financial sanction om lo administrative approval om lo ti chi kha eng department nga eng na te nge ni ti ka soilan chen sports department a tamber kha ka chu speaker kapia la khwan sai rang feel lai na khu work order om lo an thone he kan la zong me kan ne speaker lung le speaker sai rang feel ho noi so speaker hian kan saski ta da thap ania puti bi steel ven chunga po hi kan section masak ber khan noi som heta tan hen kan lo da kha mun danga mangsu o e kan lo lak lo ve to azias eten man mo boka vc ten man mo boka ti khuan ania bil te mele ten na munate po kan zukala katia ahar salawang chung zonga tia ma se pavilion siam nanan mang ta de ya chu wang chuan kha noi som kha ka ten speaker saski masa khoya ma omlo saski noi san hi kan deal chua khan a project list ne na thapa project list ne lo saski a hian sanction om ngai lo chu wang chuan in ti ming chiat tu mai ti hi dik lo wang ma se ka chu kan soi fe lo nge vai bel chen hi om lo vai bel cheli a om khat ta ngai ti a khan project selected eng ma om lo wa vai bel chen hi ka semania pavilion atan mizoram pavilion atan lovin feel low like is what feel like no so I tam no so pasari khan no so ko ni lovin no so pasari ane VC ten tu na khu min thing me ka chu kala boy pui me ka ni na khan VC te po kan inan lo kala in ayo po fan chung lu ra te po khan lo bia a kulai ko sakorti chun kong siam tu khan chu wang chuan out of context ni to de kulai ya khuan no so po se na tu ra om lova ya te me le basa te po pas ko mi ka sia asum kharua man thapania finance minister full finance minister kan dilna po malis ne en post thapania sports minister sa tak po season na sakra ali po pe thapani po speaker tu chuan hi sa ko tak po ka kol tham maya chu wang chuan pro pa ta hin sia stela lo ti lak lo to hi ti sak du lowila in ti ma se nang mani hin min se so Speaker, puke valang vena, MP in, speaker, mani chuan saski masa, list ho mani chuan min pe thei se la ka zonga ka phalo. Speaker, không ai kan sai ve nok ten, kan house ka hai kan ro rel na hi, kan leader awai na pa asoi me ka, kan hial kal ring maya hei chu athalo. He mun ni in soi fia na mun pon lo political campaign na mun pon lo he simang u kan nong chang moi lo lutu voina hanin ka ai thachar chara tuna an in hial na vel ki mo opposition lam pa po hanin ruling kha an be na sa ani dik tak chuan an soi sel na sa maseki te an soi sel lai khan ruling lam pang han an ron ti buai lem lowin ka sia ka ngai thak china kha chuan amaro chu kan si man tok chu me oi chuan ron in soi fi char ole speaker house leader ngai thang o kalau soi ve lok them chan chu abial hu ya khan wa ko dar tel mi lawa veng pakhatin nan tho kan sarkar nu kan pe ko ma kha ani nom to house leader zom takin hian thu soi me ka opposition lam tang chuan point of clarification kan ti point kan dil the an nau te hu nan di thua hi chu an zalu ku ti aza thak leader rin an hatluk na ni kan house leader ngai thang o ron ti le dai mai ni po chu soi dik phian chun som sile le speaker loan interest rule na le a capital rule meeting kan ya du tok photang heta hian dar kar khat tling don du le meeting zola ma kha react le mayang video le ai mu le theu don ne